Sephindze silibonge lithuba lekuhlala phansi sibe kanye etishumayeleni tesintu lokuvuselako lapho khona ungwale nawe longaphandle kwalo live eMaswati ikakhulukazi ngale kwelithaka ngoba siyabona ukuthi banyenti labafundzako labangale kwelithaka banyenti futhi labanye lesibabonako labaseMelika labanye eMaswati laseNetherlands labanye lase-Ireland labanye laseNgilandi nakuletinye nje tindzawo emaveni lehlukahlukene banyenti eMaswati kungasiyo eMaswati kuphela nalabo nje labasilandzelako siyabona siyethemba ngokuthi kutawugcine kufikile lapho khona nelive lethu leMaswati litawugcine linakiwe lokuthi noma lilincane ngalendlela lelincane ngayo kepha linabo bantu labakhona labangaphandle kwelive labakhona ukulandzela lokwenteka kwekhatsi emveni lokusinenkolelo sinishumayelo tesintu kokuthi kuyawuhamba kuhambe kuyishintshe indlela tishumayelo tesintu letinye njengoba nawubuka ngwane lizinga lisetulu lebantfu labangasebenzi nathi-ke sinishumayelo tesintu akusho ukuthi asikuboni loko siyakubona siyafisa ngwane siyafisa ngalenye ilanga ukuthi sithi khanze nathi siyingcenye yebantfu labasita lona live ikakhulukazi ekuqasheni eMaswati latawukhona kuba galelo tsite labatawulenda ikakhulukazi kunangu umkhakha wesintu isifiso sethu leso inhloso yethu futhi namuhla ngwane ake sesihlale phansi sibuke into lese ingasenteki nyalo ngesizathu lesithi sesaba abantu betincingo sesaba abantu betechnology sesaba abantu futhi labafundzile sesaba abantu futhi labakholwako we are educated and we are Christianized sesinema principles ke nema ethics basho njalo labakhuluma ulimi lwaJobe angale lenta kokuthi singafuni kunakati indoda ngala ake sihlale phansi namuhla ngwane sesike sibuke indlela beyentiwa ngicela sehlukanise into letimbili kusoma nekwendlulisa intombi hlanganisa lemehlo ke lapha emadlebe waphakamise kuhle wembongolo ivele lukhalweni leni ngoba lesihloko lesingifuna sikhulume ngaso kafishane sihloko lesisifundo kubantu labangangawe nzimanzi shisalile kunamehluko phakathi kwekusoma nekwendlulisa intombi nabo bosisi labakhona ngiyafisa ukuthi bakufunze lokubakwazi kukhona naku lesibita ngokuthi kusoma bese kubakhona naku lesibita ngokuthi kundlulisa intombi ngicela siqale ngalokundlulisa ngoba akusekho sekusilahlekele yini kundlulisa intombi indlela mina engachaza ngayo nalomnye langachaza ngayo mhlambe singehlukana kepha sonke sidabe sikhuluma indweni uyendlulisa ngicela konke lokukhuluma lokungehlukana ubambe linye ligama kwendlulisa legama lesikwendlulisa seliyiphethile nje indzaba ngiyati-ke Maswati lamahle kokuthi sokwaba netinhlangano letinye letikhuluma ngekwanza kwemagciwane abombulalave letinye letikhuluma ngemalungelo letinye letikhuluma ngani lokhanza kokuthi lokulesikukushumayela ukuthi nganishumayele ntesintu lokunye kwako
kubese kushiya lemibuto ngobe live selilapho khona abantu sebathatha impilo ngale ndlela le. Asikukhansele lokho. Sibuyele nje lemuva, mina ngifuna sibuyele emuva sikhumbutane. Lokunye sekwena ndakubona nini bethi inhlangano lemuva noma lembili kuye ngokuthi nibuka kuphi emuva noma nibuka embili noma nibuka emkhathisini noma nibuka eceleni ukini. Kepha kwanyalo ngicela sibuyele nje kule ndlela yeSiswati kusengekho le inhlangano. Yini kusoma yini kudlulisa intombi? Ngoba inkinga lenkulu nyalo ikhona intombi le endluliswako icabanga ukuthi yona iyasonya kanye edluliswa. Kube khona umfana labe kufanele ukuthi intombi ayendlulise akhanze sekayisoma. Lo munye ayisome le ntombi kanti bekufanele ayendlulise. Lo munye ayendlulise le ntombi kanti kufanele ukuthi ayisome le ntombi akayendlulise. Yini mehluko? Kunalabanye labakhala ngithi inhlitiyo yabo ihlephukele ekhathi. Abakhuluma lesilungu sabo bathi you break my heart. Basho ukuthi idabule ekhathi ngemuko. Nakhona hayi umuko alugojwa okapha. Lo break kusho ukuthini? Kusho ukuthi uyilimete lenhlitiyo yami. Lokulimata kwale nhlitiyo ke kusuka kuphi? Kusuka kutheneni kukhona labe kufanele ukuthi amendlulise umuntu wafuka kwamsoma. Kusuka kuphi futhi sekuthenini kukhona lomunye lofika wasonga lomunye anefayitha amendlulise lomunye ondlulise lomunye anefayitha amsoma. Yini indlulisa intombi? Ngiyabona uyacabida lapho endlawe. Cabida kakhulu. Thanda nizaba kube wakhiwa waba nemadlibela amakhulu ngangibona ngawo nyana ngabuke onke ngalangaka. Uyekele kunangana iCamera yakho. Funza. Ungaqwabidi kakhulu ufunze hlakani. Shisa livi. Ngikho. Kudlulisa intombi ngeSiswati. Nawubona intombi ngicela kwehlukanisa la. Intombi hayi isisi lo satele. Simendlulisi loyo. Umfati wemuntu noma ngaba mhlekwani avunule kamnanzi kwana umedlulisi. Umfati nje longumfati womuntu nolontambona ukuthi sithi yasakhe sembuti sihamba la ngesekudla la sho ukuthi wamekeza lo muntu loyo. Noma ngayambona ukuthi yena make yazi yamhlala lemvunulo iluma ke waze wasilesi yasakhe sase awu lesikholo saloma ke awukhulumi nawe indvodza. Na ulijaha. Noma nekusho umntwana lomncane umfana. Na ifuna simekhude ethi emfana awukhulube kabi. Awukhulube ingodi. Khulunywa lento leyo. Ugcina la ehlitweni yakho nje ijaha lelathatha lo mfati. Ji! Mfati yakwathi kuvunula lo yamhlala lemvunulo yakhe usho ngenhlitiyo ngika usimgiyela umfati womuntu uthi. Noma ngawuthamba kwami uyabona ukuthi likhalakhala la ekuthambeni. Ngabona siya sembuti nje ngisho ngenhlitiyo ngithi uyelele ngabe lo wami kuyawukha kwakhala nyonini. Ngabe lo wami kwathini? Ngoba kunakhona lobuhlazohlazana wena enhlakanipho lokuthi uthatha umuntu utawukhanza ukuthi uthathe lobuhle wathatha lemfundo educated but kude la emasikweni. Akakhona ukuthamba, akakhona ingadla ngesikhathi sakhe, akakhona kude nje into la ikhona, into la ikhona konje utshela sisi ekitchen. Phakela kudla. Washile nema andababe. Wona lababhulukana bambwashileni. Wathi lo. Lapha wona ngugatsini. Anzimanzi wangithuma wathi ugathi. Nawe shaka. Ngoba angifuni umhlolo. Funde nazothatha umfati uthatha umhlolo. Kubo bonke nje labo sisi laba lobakhulumisako nangabe bakhona nalokhanza ukuthi bakhona empilweni yakho ngekwati kwakho ubokwati ukuthi mncini nawe shaka. Angifuni umhlolo. Lokunye longenansi ngawufuni umhlolo enhlakanipho yini. Angifuni mfana wanzimanze wento eliphutha lele nto engini. Na 46 ngineminyaka. Mashumi lamane nesithupha. Ngisele na 4 years ngifike ku50. Ngisele na 10 years ngiretire. Ngeke nguyekele. Wena umlibalo yaphambili ufuna ngukhamele. Liphutha lele nto engimi lokungihambana ngishumayela into esintu ngeke kulente wena. Noma ngawe uyafuna ngengani ngeke kulente. Ngiyakudonsa futhi ngiyakwenza isiqiniseko ukuthi ngiyakubamba ukuthi ngeke kulente leliphutha leli. Intombi iyendluliswa. Na ubona intombi ivunulile noma ubona intombi imiselibelelayo yinhle.
ngeSiswati awukwendi nje ukuthi ufusa ubone sisi. Licala le. Yini licala? Yinto lekabi lo yentile le ngafayithu yena. Lekufanele uyihlawulele. Itolo nje livele sakhile wena enhlakanipho. Bengathi nangihamba nebantu abami. Bavunulile babahle noma bangavunuli. Sifike sendlulela kunawe khona ubinze wena. Nginelungelo mina lekuthatha liswati ngite kuwe. Ngigijimise ngelibhande nangabe ngigqoke libhruke nelibhande. Yemfana ngiyabona ukuthi mina uyangihlonipha. Laba lamva kwami uyabahlonipha nabo. Bendlula nje labantwana embi kwakho ubinzile awubendlulisi. Licala. Thusugangile. Ngicela kuphinze ngibuyele kule nkulumo. Sendlulisa intfombi, hayi umuntu lophunyelwe sisu, hayi umuntu losatala. Intfombi yini intfombi enhlakanipho? Umuntu wesifazane lo sengakaqali kulala nemfana libele lisemile. Ematinde nemaguma sehlangene. Intfombi le yendluliso. Yini lokwendlulisa intfombi? Unokuthi awusho nje indivo into ngasilo umuntu awumboni. Yakanaphi? Nantombi yakana sitemani. Salali ngengubo umntwana nebantu ngilala ngemgaqambongo. Umntwana nebantu bekuyini. Susa lihlazo ekhaya mntwana. Sebamangele ukuthi ngabe uyawufika nini uyawubangela uyawungena miselibeni. Ngisusele lihlazo mntwana nebantu manje ungikhiphe lawini. Yiloko kwendlulisa into zumbu yakanaphi. Akunantombi yakana inyamatana. Zala abantu umntwana ebantu tiye bantwini. Siye ebantwini. Ayikho intombi yakana inyamazana. Wentani lapho wendlulisa intfombi awusomi. Yomedlulisa nje kuthi moya inkosi yami nomntwana ebantu uyelele yaze yema lentfombi ngoba intfombi uyibona ngendlela lengiyo sibuka ngendlela ezehlukeneke na ubuka intfombi wena enhlakanipho. Wena ngenteka ubuka emabele mina ngibuka emehlo. Lo muntu afike abukele lithambo. Lo mnya abukele imilende. Lo mnya angabuka imilende angabuka imehlo abukele inzamo lokuphuma kwayo la iye letulu. Lo mnya angabuka inzamo abukele enhloko lendlela lengiyo. Uthini lo mntwana angafika ngitalele bantwana le bayoba nenhloko letinhle man. Sibuka ngokwehlukana. Yiko ikhona into lefuna athi niyifunze enhlakanipho. Private party yomuntu wesifazane has nothing to do with marriage. Nothing. Lesimilo sakhe. Lesithombo sakhe niso lesikhuluma. Ngibalento letimbi. Similo sithombo. Lesithombo sakhe wena na utibuka. Ngiko nje yona enhlakanipho mina ngeke ngiqakeke bafana labangangani ukuthi nisathi ukuthi umfana utikala nga60. Sengifundisa umfana utikala nga60. Nanga 60 weminyaka lengamashumi lasithupha lele ngithandzana nawe uyabona ngakhe. Ngeke kona enhlakanipho usuke nje unifunza form 5 uyosoma intombi leka form 1. Yasikhaphana. Lokho kolona 55 weminyaka uyomentana ngoba unobuthina na 60 yobana 55 uyomentana nglo. 60 usho kuthini phela usho wena nona 60 lo mlo uyabe ana 55 ngobuka form 1 ngoba form 5. Udamentana okoko lo. Uyamani wesifazane ukuthi ukhula aphangise. Uyamati umuntu wesifazane ukuthi uyayekela ke emfuleni yesilumbi bathi uyamenopause. Uyamati umuntu wesilisa ukuthi ukutala uzawungena la thuneni la phansi la ngisho namkhulu lombhala solisatala nanyalo. Ungathatha intombi yakho ibeke eceni kwamkhulu uyawuphuma neliswane. Umsukelelani gogo wena? Wendlisa intombi. Cela ukuchaza. Ishisa lipi? Nakuthiwa intombi yayindlulisa awuyisomi. Usuke umbongela. Maya mntwana abantu uvunule kahle. Maya mntwana abantu isithombo sakho sihle. Maya mntwana abantu awulamabele lamise kwema orange, awulamabele inkosi yamazamise kwamangoza. Bese athi. Suyacabanga.
Nkosi yami sengimthethe sekasekhaya. Hawu yelele noma ngabe kumakhada noma nganishisa kwani. Sengilele lamkhathini walesifuba. Amise kwamangozi mabele ngilele. Ngithi khokhile inkomo ngilobolile. Amise kwemakotapeni emangoza ngilele la kuwo. Amise kwemaphopho emangoza ngilele la kuwo. Amise kwamapumpkins emawola umsingilele la kuwo. Uthi cabanga kanjalo uyamendlulisa. Zumbu. Yakanaphi yo? Ayikho intombi yakalinyamazana. Yabanye bathi bhavu. Uyamedlulisa. Ngicela ukuchaza ngive. Yenhlakanipho kwendlulisa intombi akusho kusoma. Yebo sisi kwendlulisa intombi akusiko kusoma. Kunabafana labendlulise intombi baganwa liqala kwalona lelo. Hayi angime ngemaqala. Ihlazo kwalona lelo. Lokho silomfana bekwendlulisa wena usiyamgana. Umgana kanjani umuntu bekwendlulisa ngomuntu owendlulisa kwausuka ngakusoma. Usuka nje adumisa nje ngoba ngeke simendlulise phela umfana. Ngeke simendlulise lo satele. Ngeke simendlulise lo sakhiphe sizwe. Sitawendlulisa intombi lemiselibeni. So mkhana njani wena lo muntu ngoba bekwendlulisa. Lisekhona le ntombi tona letatu ukuthi intombi lemiselibele iyendluliso. Nyaloke ngalokwenza kwetincingo wena Nhlakanipho nabo WhatsApp nabo Facebook. Rete tininza bale ndisebenzisa kule. Ngiqhumana khona. Akusekho. Nyalo anisakwadi isintombi yendluliso. Senathi nje kusiyonke intombi uyibonile ayisoma. Anisathi ukuthi intombi iyendluliswa. Senathi ukuthi yonke intombi loyibonile ayisoma lekuyinkinga kona lo. Akusiyo yonke into loyibona ngeliso lechazekako Nhlakanipho lotayivulela umlomo. Ungivile. Uwenzele? Nguvile mkhulu. Ungive kahle? Ngitsitele. Uthi takusiyo yonke intombi lenhle lefanele ukuthi ngiyikhulume. Usangilalela. Yabluza nje. Ninje ngidlala mina umkhulu. Dlala ngesikhathi awufunzi. Ngithi mneku. Akusiyo yonke info lotayibona ngeliso lakho lotawufuna kuyendlulisa. Ngisho kuthina ngithi info ngoba ngabeki isici angabeki umuntu lapho. Nangithi info ngisho kuthini? Ngisho ukuthi qaphela. Kungaba intombi, kungaba ngumuntu osaphunyele sisu, kungaba ngumuntu osatele. Akusiyo wonke umuntu lombonako lo muhle efase uvula umlomo wakho. Ukhona lo mnyene umbona ukuthi muhle uvalela. Lena ngoba yabona ngesilumbi ngakutshela iqiniso is not my type. Is not my type. Ngihambe nje ufuna ukuthi gaga nje nasetule emahlahleni. Kunama type la ngaphandle. Nanabo sisi banema type abo. Uyeva Nhlakanipho. Kunama type la ngaphandle. Sine sitwa ngathi ngwele nathi. 99% wabantu besifazana abavani umuntu wesilisa nonintweni. No sonenhlanhla ke lapho ngoba soyathi sivela ngisi type yabo yakhona ke lapho kuphepha. Kunama type. Akusiyo wonke umuntu la ngaphandle uhambe nje uvula umlomo kuye. Njengoba nabo labo sisi bebakhona kulalela bengidabatshele maqiniso. Akusiyo wonke umfana nokusomako lo mthanza kwelofayitha umgane. Kwalo mnyelo tamthanza uve ukuthi akusoma ke lo umgane. Ngizuthi ibuthe sangamganileni. Uthi isole nokuthi sothi kube ngumganini. Kwalile lalela la. Kwalile. Ulalele lokho la. Lini ngoba kusiyo wonke umuntu. Not everything that glitters is gold. Ngivile ngikhuluma isingisi yenisathi. Not everything that glitters is gold. Awubuki nje uthi wo naku yake lokho kuhamba ngeMercedes vele hawu yena bakithi maye ngaphila kahle mina so sinaka kusoma soyagana wena. No. Lo mnyumalela lokho ukuthi ubona ukuthi is too good for me. Lo mnyukhanze kusuyile nalendlini yakho wavakasha. Mangakhuluma natsatsethu ngalonyaka lokho aseyintombi agane lijaha la kaMotsi. Ngathi sisimale.
male tshela twin sister ngathi male wathi usho bhuti ngathi imali wathi yini ngathi it's too good for you futhi loyo uyasho uyahamba emhlabeni nganamfati lenyaludi umfati lo bhuti lo hamothi bekasebenza kulinye inkampani ngala inkampani ndaboshuke kwakuyini inkinga lengayiboni kude umuntu wesilisa lo ukhanza ane lendlela la ngiyo lo bhuti bokhanza ukuthi lapha ku-wardrobe yakhe enhlakanipho lishidi aliphindwa ishidi lele ngalo namhla likhokho ufaka washing basket liyowashwa kunemashidi kune drawer lemashidi lamasha drawer lemashidi la 17 kune drawer letingubo letisha kune drawer ingubo le 17 akaphinzi i-bedding akayiphinzi noma ngayi bed cover le 17 namhla ayibuyeli intsambama kuyolalwa ngayo iyakhokha iyo leyo iyofaka washing basket ngathi sisi ngiyakwati mina wena wakithi this guy is too good for you man ngene lakhe ekhaya baba sisibhuti yangisoma musu nami ngiyamthanda ngiyayivala nje sisi setawa yangawo ujindliwa inhlitiyo kepha mine ngoba ngatalwa nawe saphuma kanye kanye iswini samaka na ufuna isiluleko sami nakutshela ukuthi likhalenda nakha nalomntu utawugcina zothi ikhanza sosilima leni ngoba lo muntu lona lendlela la nithi ngayo utawuya inkinga bahlupha phela novuti yona nhlakani lo khanza so nithi kakhulu ngalendlela kokuthi lo sisi nakafika sokhanza ngazuthi yena solidlabha ke ngoba akakhanza phela umntwana bantu akhanza nje into dibheke phansi tobe soyagciba so yathi bona nayo kunenzima la ngayidlala nasathi uyafika nje ukhanza nje kulala pha kodrop uqotshe systematically nje njalo ngalesilumbe netingubo sedigcetshwe kahle tabekwa lapha etuli nentine nalambhedzeni ukugcetshiwe nasekitchen kuwashe t-shirt abekwa lapha uthakenteni ukorojiwe lapha sikwa fresh faka ipolish uthakenteni umlethele ini akakhanze kunye kubudlapha noma khanze konke kubudlapha uhlipide konke kusukela le kamereni uhlipide nebodrop uhlipide umkhanza lapho kumfati lo tafika athi kudliwane hawasathenga ne-KFC nje soyabala lapho futhi ungena embhedzeni ngejini ngoba nina phela ngisinike velise nabanye abantu abaqaphatako ngena ngejini noma ngabe emhlakwani noma ngabe likhalo lwamanyovu ngena ngejini gqoke nje ijini yakho ungene ngayo na unayo i-BVT ungene ngayo wentela yini nje athi noma ngawe uyangithinza vele ngakhe isinimo sokuthi angikhumuli ngifuna hambe kuseni ngifuna athi ngimyuzile mina kube khona lo mnyelo tasinakafika akhanze lobudlapha lobentile aqale ngabo iyebona nhlakanipho kuba uyafunza manje aqale ngalobudlapha bakho lobentile umbona gceba uthi usana ngegceba umbona ngene kitchen awasha teacher abeke libhodetiko uyapheka awukapheka hayi ngoba bewuthi imali eKFC nenandosi nechicken licken nechicken dust bonayo akayithenga emabomleni safuna kubona sukhona wena umfati noma ngilomqashweni kaphuma ngikhi ngasali ngemva ngoba ngikwade usale ufaka ini bra phuma khi niko ngakufundisa into yini yona nhlakani nasiya umasifazana lo safuna kwenza lo intombi umbona ngeteni umbona ngale teni ubona ke lo ufuna ikhala lakhe yambona ke lo usaqelela lama rights alungile yambona ke lo lona ke angeke alunga usungamthatha umbeke ekhaya lo inhlitiyo lembi lenyibona kubi ubona ngana ukuthi uyamkhulumisa nje hey wena uSintfu mina ngifani nesithembu khwesha tabakhanza labafanele khwesha wathi nje umuntu mina ngifuna isithembu lo tafika athi mina ngithi inkinga nesithembu salusonzela lapho salubukela dutana ethi yingathi kunebundu la yingathi kunenhlitiyo lenhle yingathi lesi ngesikukukadlo sithatha ufake mantshwele lesingakake sawafukamela wafake lapha saso sikhone kuqhubeka siwafukamele angasiwo azo yini ngathi ngile ngibomati lekhona ngimunyisa lithwele lengalati le izilikhothe ngamnenzaba nhlakanipho ukuthi ulahlekelwa yini lokuthi muhle uyambona ukuthi ufunzile muhle ngakunaki lokho naka ingcondo na kuyalokulibele lo ngatakhanza wena ukuthi ngazi ukuthi nale classini ngathi kubhazile nje akuthanzi ukukhuluma kubinzile la bufati utabukhanza mfati likhanga umfati
hlukanisa ngithi manje kunemehluko phakathi kwelikhaya nemkasho nenathi nade kuyakubongwane park kubo Fairview nakubo Coatsville nakubo Madonsa Township nakubo Thembelihle nakubo Dalridge konke lekubonihlangano lekubo Speed angenzi ngikhulume indzaba yalaba labakhuluma singisi laba labathi 50-50 uthi nangimeme umntwana wena washa teacher nakukhala umntwana wena mthathe mina ngisayolanza emanabukeni ngeke ngingena indzaba yokuthi you are a man kuba iman kusho ukuthi you are an animal kuba ngi-animal kusho ukuthi there are things you can do kumntwana wakho lekuyinkomba ukuthi utshengisa luthando. There is nothing wrong nangiliswati nje ngithatha umntwana ngimbuyise la ngimshintshe linabukeni alikho liqala laloko ngisindu nje noma ngabe intombatana ngimshintshe linabukeni ngimgeze kepha ngeke nje ukuthi kufike abantu lakhaya silapha endlini namake sekukhala umntwana so yamemeta yena kunebantu lakhaya uthi yebabe mbone sekukhona kwetselela phela lapho sekukhona nje kwetselela ngeke nje kuthi kunebantu labo besuyamemeta make ngale kitchen awubentele mahewe yebabe mina ngisanake na umntwana sekunikuyisa lesekukhona lapho noma ngabe besibambisana bengimbambisa nasekuqhamuke abantu ngihamba ngehlala lapha kubo nami ngiyoba libadisi ngibe ngathi inhliziyo yami le yangiva lehlakani yebo eyafundzisa mina ngaye ngabantu ukuthi na usintu uyayekelela nje batakuyeka abantu yengeke nawo siyabashintsha abantu banemanabukeni enhlakanipho ebusuku umkhazi umfatalela hona ngiphethe lo mntwana ngimthulisa uyeva yini ngimthulisa naletinto lesihluthi lesinje ebusuka lele manga ukhaze ngimphethe lo mntwana ngimlolotela ngakusasa kusenda ngiva ngikhuluma mina uthi hele nto yabantwana le vuka kunetinto lengeke ngitente kunento lengidawutente nginambinzisa umntwana ebusuku ngithatha nedem nayikhona ngimentele ngikala ngakho imaka kwentiwa njani make ngikwente ngimunyise lo mntwana wama ngithi ngimgeze ngimshintshe linabukeni mosi lokukhala kwakhe nya la ikusuyakhala lo mntwana sokukhalisa nginani linabukeni nenteka sotonele ngilishintshe linabukeni ngimgeze alele unina uyeva inhlakani yebo ngibona akusho usiloko sekuphume kuba indvodza kulo kepha nje nasokukhanza indvodza isekitchen iyapheka imemeliswane ngembeleko le yabo make njengalo mnyana ngambona floor la tingudlente ekuchumana umfundisi ameme lo mntwana asekitchen apheka ngase ngiqoleka lokuthi usesontweni ngathi angiyekelele lo yinhle lento la intako manje sekunebulima lobukhona la kuwo sekwani lokumema lo mntwana okay hlukana ukuthi ukhanza indvodza ube enhlakanipho nangakhanza mina nje ngimeme umntwana ngembeleko yabo make edolobheni sihamba nalo make ithini engqondo yakhe ayisho ukuthi udlisiwe simelani ngisho njalo kunebulima lobukhona la kepha nongahlangana nami edolobheni ngiphethe liswane luyakhala ngiluphethe ngelolotela kwenteke make uhambile uye esitolo ngiluphethe lolisana ngale tandla ngeke wasonzela utongiphoqisa utongibutha ukhalelani lo ngosonzela noma ubuyebona sikukhala umntwana uhlele kusimelana uma kwakhe simelana hayi usaye lapha esitolo uyabuya thula sisi ngihla ngenyuka ngiyamlolotela buntu lobo ngumntwana nami ingadi yami kepha nase ngimmemile noma ngangimeme nganembeleko yemadodza esilungulele bangala hayi phela kusithi soke esikanjani akhona emadodza lalungela ukuthi amemele abantwana ngala mamini imbeleko la ngala lethi ngala ngilaba labangathi singa December siyayohlanda uyivile singiteni December ni nangi December sesingicalile sibuye siyahlanta thina emadodza sihlanta tidliso labethu faka bomake kusukela ngaJanuary ayikhaya kibo bafike bamnike mi atokuthanza kakhulu anganokwelamisi siyadla siyapakshela ngaDecember siyakumalutha siyohlanta siyesteki siyohlanta siyakumahlanya siyohlanta ikhona inye indzawo ngitati ngibala lesiyenziwa ngini awumtsheli futhi nawe ekuhlanteni ngitshela ngiyabuya mayikhona ngisayakhona ngihamba ngim17 noma ngisala emalawini alula ke malawi wabeka wona nje bavala la ngeke akubute usuyokwentana ngoba uyathi sivele usini usemalawini ule uyokhipha uyakhipha uyabuya kuye imali kukhona into engicizitela sifubeni mani ngithi malanga ekhamba ngiyikhipha
ngiyeva sikhona into engicizitela kula ke phaka ngiyawubona eminyakeni lodawo ngoba nalopheka kuhlanta kuyangithina ujabula uyafa yena uthi waze kwaba kahle uyavila lapha nalokuhlanta kusho silomle ngaya kuye lwangifakelele lwangifakela into sibili ngidasicekile lento yakhe angeke ngimtshele bese laba labahlala ko Coast Valley ke nakubo Thembelihle nakubo Fairview nakubo Beverly Hills ubekwa la lo mfata tshelo sikusasa kuyohlala kubhlungu lasifubeni maka asiyohlanta kuphi ngiya estake hawe wena sotawuyekela emsebenzi lakanje uyoshona le hayi ngabuye nginyanga lenye ilanga ahlale phansi awumtshela umuntu nayo yokhipha into yakhe ngoba likhaya ukuthi lo make akafake lapha ekudleni wena babe uvula la uhamba yokhipha ubuye uvale la naye kufundzela wetakhe ukuthi hayi man yini ndvezana sengithi hey ithi he uthini kanti fanele ngitsina ngithi hey ithuke ayethuka ngani hamba ongede bona umsebenzi wabo yini wengede thina umsebenzi wenzi yini ukhipha sivalela sakhalivi lapho lesikhuluma ngani sikhuluma ngekusoma sikhuluma nekwendlulisa asiyigcine la lento ohamba bese uvula lenye sitokhuluma ngokuthi yini kusoma sikwehlukanise nekwendlulisa vala nya Sipika machana makholwa ke